Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mengurip Allah mana kebgentan sabandingan nagyang kutua bab la yudhbahu lillahi bimakanin yudhbahu fihi li ghairillah. Manan yan giyan na mawdu atigian na datigian nagudi ka pa kay so kasumbali sa para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala si iku darpa absumbalian sa di islasla sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya marayaga kakasabutasan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na ibarato sa mga musyrikun uli na mga kafir na adna darpa iran at atandun niran absumbalian niran sa mga pangayaman adiran di islasla o Tuhan iran uli na mga barahalairan na di ka pa kay ko mu'min uli na muslim ubon sumumbali sa binatang ipsilaslayan sa iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Mawarip Allahu subhanahu wa ta'ala. Itiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. Itiru Allah subhanahu wa ta'ala kung nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigyan na Muhammad di ka tigyan simbayang sa giyang kutuwa masjid masjid ad-dirar. Giyang kutuwa masjid ad-dirar na masjid ito pimbalay o mga munafiqun sa ayapan taga kaya mbalairan na sabenar aya antaperan nagyang kutua kami na sa erang ko mga mu'min uli na kang mbalairan akipiki ilaylain mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala sa kanaba mapya antap agyang kutua kaya mbalairan sa agyang kutua masjid agi mga pakasariran na mga munafiq mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. At iku Allah ta'ala kung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigin na di karo at tigin simbayang naging uta masjid adnat so at tigin sa masjid pinagumpalay sa kalakparatya sa iku Allah agi ito sa masjid al-Quba sa pinagumpalay sa kalakparatya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ipun sa paganay na ahaqu an taquma fi nagito at tigyan ni patot at tigyan na simbayangan ka fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Ano pa na mga mamahon mga tauron pagkababayan nila nagyang kutuwa kasuti sa ig kasuti rang pangkupusiran wallahu yuhibbul mutatahhirin. Gusto Allah na pagkababayan niya sa mga tawa mga barasuti mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay sabun sa gyang na aya nagyang kutuwa kini sapar wallahu ta'ala kung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gyang kutuwa kaapsimbayang yan sa gyang kutuwa masjid ad-dirar masjid pimbalay o mga munafiqun mangurip Allah pagiyagyang kutuwa masjid na benar din masjid ugay na pimbalay o mga munafiqun sa ayaan tapiranon na marata mangurip Allah pakipikilaylain naugyan ko tuwa kapmina sa eran ko mga mu'min mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay mana nasabab sa aya pakasalagyang utong masjid kaya panagumbalay yun na pinagumbalay sa kambaradusa anta pa di mapia mangurip Allah na inisapar wallahu ta'ala kung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubon simbayang sagyang kutuwa masjid mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Na lagi dinan ang buso darpa absumbalian sa para ko salako si wallahu ta'ala na di ka pa kay ko mu'min ubon sumumbali mambu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa pangayaman ipsiwaswatian sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa gyang kutuwa darpa na mababaluya
darpa ay pernah ko turun su Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ban ko Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu abi terwiyan nadara rajulun an yadhbaha ibilan bi bawana فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Yang ketiga ko Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu abi terwiyan misa patigena sa kata wa mama sa sumbeli atigian sa ibil si sagyang kutua darpa abawana itu sa bawana. Nah ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutua kasumbelian. Nah pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam sagyang kutua mama tigana hal kana fihi wathanan min awsanil jahiliyah yu'bad bagi yang natigana darpa abawana abad natigana barahalau na pada ko mga barahalau mga jahiliyah mga musyrikun simbaan abad natigana barahalau ng mga kufar barahalau simbaan na pitero mga sahaba ridwanullahi alaihim tigana la tigian na pitero man Nabi sallallahu alaihi wasallam tigana وهل كان فيه عيد من أعيادهم بأن تجينا كابستان نما كفار أبكي لمبسجين كنا دربا هتيجي وما صحابة رضوان والله عليهم هتيجينا دا هتيجي النبي صلى الله عليه وسلم أو في بين ذلك هتيجي بقرية na tuman nagatigina gyang kutuwa sa paaka sa may aka fa innahu la wafa'a binadharin agi mata natigyan dia tigyan kapakai so kituman sa gyang kutuwa sa maya sip man ku kambara dusa mangurip Allah la wafa'a binadharin fi ma'siyatillah da tigyan nakatuman sa samaya si ku kambara dusa si ku Allah wala fi ma la yamliku ibnu Adam nagudap natigyan nakatuman sa samaya si ko say adi kami milikanum bawata natigyan Adam mana so samaya na amay ko dinga kami milikan nada tigyan nakatumanon maurif Allahu subhanahu wa ta'ala sabun sa gyang na hadith maurif Allah nagyang ko tuwa kini isanon o Nabi sallallahu alaihi wasallam ino atigyan gyang ko tuwa tigyan na darpa baad na barahalaun o mga kufar barahal absimban atigyan na da maurif Allahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa kini isanon man baad na kapistaan ng mga kufar akil basagyang ko tuwa darpa maurif Allah atigyan na da nagyang ko tuwa Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam tigyan na tuman nagyang ko tuwa sa may aka nagyang so tigyan so da tigyan na katuman sa samaya si iku kambara dusa isi ku Allah nagusi ko di kami milikano buat anu Adam sebutsan maurif Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko tuwa darpa diundi suasuatan so salah ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala diundi suasuatan so salah ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala na diun patut ubon kilum bagyang ko tuwa simba mambu si iku Allahu subhanahu wa ta'ala mana agyang ko tuwa darpa sumbalian sa salah ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala na diun kapakai ubon sumbalia agyang ko tuwa pang ngayaman ay suasuat si iku Allahu subhanahu wa ta'ala ginan maurif Allah subhanahu wa ta'ala kagiyaginan napadanan si iku mga kadustaan maurif Allahu subhanahu wa ta'ala na padapan to sa kapakalimpang o mga tao maurif Allah subhanahu wa ta'ala itanawag man tawi sa dinga hapon yan wasara ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.